Fatihah itu luar biasa. Nah sebab ia meto tu Fatihah indok na meto kita umul kitab asana. Indok na baka kata pandita maka dah isa na korangi angka manemu ku Fatihah. Ia ro Fatihah isa na ko Fatihah, isa na korangi angka ko bismillah. Isa na bismillah angka yo ko bah. Bayro magi nang katepi cidi oki romonro. Itu korangnya la palangi o komita tina bae mapamula. Itu tetai itu kare. Angka ga huruf ba angka ga sa angka ga ja ko de ga tati. Tati nonro ya na tina kada. Sinin na isa na korangi pulok isi dia tati. Iya matutu na kanto pandri. Iya kokui bae tu tati daga maknana. Nang kamondriawa manguluyase. Di proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Kota baca ya pae wasyamsi wal laili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrita iya tu tawe dalena pada webusi. Ia rosam pajange bu talalaloi pakakasa untuk aga kebutuhan tak aga tamelo taharapkan ia kunadapi waktu nama susaki tatogang isam pajange ina uki isam pajange mengilau na lengi lalapong Allah Ta'ala masagena na sabak ia mematotu ala na paturungan untuk masipak bicara langsung si bawa alena. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana al-karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ila hadratin nabil mustafa sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam ya fatahu ya alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jamaah yang sempat hadir, Bapak Imam dan ibu-ibu muslimat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Milo adam penga nasaba ulan riolo matak dak janji lo salaiwi
Ya, saya mohon maaf karena saya takzim ke ulama untuk mendampingi salah satu ulama dari Jawa dan dari Afghanistan. Jadi ada dua. Jadi saya mendampingi di Makassar untuk ziarah makam. Itu sehingga tidak sempat hadir. Jadi kajian ta iwenewe saya mengawali tadi dengan salawat simtudurar. Sebenarnya iro salawatuna makanja ko ta pala maulaya sholli wa sallim daiman magai edega gatau merejing papedalle andre na ko iro na pala na amalkan ya komelo ki isagenay yang andre pagkalinot tak dalam sehari-hari dia masih sah. Iya, kok amalkan itu. Jadi makanya setiap ceramah itu biasa kok keadaan makoi santai istilahnya pengajian biasa baca magai supaya mudah-mudahan wanita apalah. Sebab itu nama lampe poncok mi cuma kode ni apalah tu melampe. Ya, apalagi ibu-ibu muslimat kajak kota apalah air. Itu adalah sholawat yang penting sebenarnya. Apalagi ini adalah bulan Maulid. Taman ini ulam Maulud. Sekarang sudah pas 1 Rabiul Awal. Jadi bulan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada kesempatan ini 20 lebih ibahasi tentang masalah sempajang. Letuk ni masalah niat. Tapi perlu kita sampaikan sebelum sempajang ijamah angka agak-agak medari yang lupai, yakni azan si bawa iqamat. Biasa yang enggak sepele mi. Jadi biasa kong kata memang sempajang na cadidin na memang sempajang utamanya solat fardu dena bang deto na kama jangan sekali-kali walaupun dena wajib bangi sibak kama tapi maka dena bitta na nigi tau mas sempajang na dena pigau isalasidin na istilahnya dena pigau isalasidin na detona na ba detona na kama maka dia nabitta maka dia solat bersama syaitan. Yana tu ampai angka tu tahu mas sampaja denul le khusyuk salah satu sebenarnya faktor supaya khusyuk itu iqamat dengan azan. Apa dia nak ganggu ki, dia nak malak nak ganggu ki setan nareko kama ki atau bangi. Makanya maka dia nabitta ko dia mulai jamai dua-duanya. Dia mulai istilahnya dia mau sempak basi bawa kama cukup satu, jangan tinggalkan dua-duanya. Jadi ya kode tabaka mak bawa ni. Nah, makanya meki mas sempajam peni kama ki. Ia tu iqamat sitongan na tanya maka nama pakat dek bawa tidak. Itu juga untuk menjauhkan syaitan. Ini tu ampai maka dah Nabi ta ya kok bangi tahu itu setannya lari. Sampai itu tapi maka dai guru ta muasangi malah si made na malah si pirewat lah gitu. Itu jadi makanya upasangi maka dah ya komeki mas sempajang usahakan iqamat. Kokoki bolata mas sampaja cadidi momeki mas sampaja sunnah duha iqamat. Makanya itu Nabi ta maka dai arihna ya Bilal. Ya roko maka dai Nabi ta arihna istirahat ki. Ya maka dia lihat tu batina Nabi istirahat. Maka Nabi ta'arihna ya Bilal, istirahat ki Bilal. Maka dia na'am ya Rasulullah. Nabi suruh Bilal maka dia kama. Na sempaja si bawa Nabi tak. Jadi Bilal si bawa Nabi tak mas sempaja tanyaro sempaja perlu sempaja sunnah mi. Jadi tapi maka dia Nabi ta'arihna ya Bilal. Ya kok maka Nabi ta'arihna istirahat ki Bilal. Jadi ya ro Nabi tak ya kok mas sempajangi nangga ya le na istirahat.
Tabang ya. Jadi nanggai alena nabita istirahat nareko masempajang sehingga maka dai arihna ya Bilal istirahat ki Bilal. Maka dai Bilal, "Na'am ya Rasulullah." Suruh ni maka dai kama. Napa masempaja si nabita. Jadi ini ya. Jadi iya ro sampajange na layu waktu istirahat. Yana tu nak kada tau pandrita bahkan angkaci di amure Nabi Ibnu Abbas narampe alena panguluta Ibnu Abbas makada iya ro nabita komelo komite makan jala da sampajanna iya toy metatatto ya toy metaroko masanna sujuna masanna masampaja iya ko matakola dai. Coba. Jadi ya komelo ki mite sampajanna nabita matenang ya ko matakola dai. Iya na pole malala mabela na pole mamusu na matakko na sampajak itu sampajan na malunra lada. Maka kanjak maka tennak batena rokok matenang iha batena suyu na reko matakko na bitta. Yo pidi pasisele itu. Iya na to matakko na hailai billa mani. Pak to matakko na. Magai maka dayon na iya ro sampajange nala istirahat mematui nabita. Jadi ya koliwa itakona nabita na sampajang nala istirahat. Jadi ternyata memang itu sampajange konuleten nikmatiwi de nama susah. Justru manyama papenadina kopure masampajang. Tapi yang kami lupa ngolongangi. Ini penting. Maka da iya tu sampajange Pak Bu tania tujuan. Jadi aja talai tujuan. Tapi ia tu sampajange alat. Ya kibat dicarogi pakak kasak. Itu. Jadi ya sampajange hanya alat untuk mencapai tujuan. Ia tu ampai angka yasa sampaja sunnah musafir. No? Ia sampajange alat. Tapi angka melo icapai, mari kita sampajang. Oh, mereka musafir, mereka melakukan perjalanan. Berarti ro sampajange ala untuk ipake milau doang sebelum melakukan perjalanan. Tapahani. Ko ni mega teta salah. Na sabab sampajange nala tujuan sehingga ya ko mas sampajangi bacaan selesai. Padahal ia ro sampajange ala mi pakakasa minalengi pong Allah Ta'ala iya wadinge ipake sifat bicara langsung pong Allah Ta'ala na tomat tumali makdalari lauri pong Allah Ta'ala aga minasatta aga akatata tilauni riwat tumas sampajatta. Cicapi pakoli supaya tapahangi. Jadi ya ro sampajange alat atau pakak kesak na paturu puang Allah Ta'ala loko umat na nabita gunana ya ro melo ipake untuk mengilau sehingga yelengi ala dipake pada otoe ala ipake loju pandang tujuan na aga tujuan tak ma kita loju pandang. Maka mereka lo meli karpe, mereka lo meli anu, mereka lo pakai makwe, iya naru ya satu tujuan. Jadi ya tu sampajange ala nih. Demi gaga pak doangan tembus langsung ke Sidratil Muntaha kecuali sampajang. Iya ko yakaba milimai milau doang, angka mau pelawai. Tapi ya ko kui sampajange ina liwai hasija na iterima. Nah, tapahan ya. Iya na tu na mega tahu salah paham. Nah saya ko sampaja dia mah ditambahi dong. Padahal ia kui bukai korangnya si bawah desa ina na tambahi hadot tahu pandrita na tambahi dos sahabat na bitta lagi. Iya na tu ampai suju pacapurangnya dia nama rigaga meteta. Yunri mangilau nasaba ala memang mi. Cuma iya ko tomas sampajang masih ja iterima. Iya ko isaliwan na may ganon rita pangalah. Tapahan ni. Pada reke lo na makada iya ko malala ko metta ko na paletu. Iya ko mangoto ko masih ja. Iya sampajange pakak kasak paling cepat doa mustajabah.
Jadi ya sampajange alam itu. Iya tu ampai angka yasa sampaja sunnah haja, angka sampaja sunnah toba, angka sampaja sunnah musafir, angka mana tu? Magi nang kasampaja sunnah haja, nang kamu yasa dong. Aga yasa hajat, permintaan, keinginan, aga makada meka mapaboting atau aja nama kada meka boting. Meka boting. Angka mo yasa milaw do, tapi iya ko masampaja ko milaw si salah. Apa iya ro sampajange pura terbukti nih mapamulay na bitta sibana binabi madioloy ina iya kokui sampajan na mangilaw betul. Iya na tu ampai makada iya tu sampajange ala untuk langsung sifat bicara puangnya pangoloy aga pangilawam aja tapala bawangi ang kami doon ni mamuisa na to tapi subhana rabbiyal a'la kama pakaraja yero subhana rabbiyal azim mapakaraja yero mapakaraja sana iko pura ko mapakaraja wasa makada ya ko puange melo musompa usahakan ipakaraja jalo puange adap itu yang kedua puji-pujian nang kenal hamdu Fatihah puji-pujian na yero bahkan ilalan na Fatihah ang kedua onra makan jalada yonri min laudon aja na palapalangi nalapakan lillah atau ati pake ya kunadapi iya kana abudu idi mi puang musompa wa iya kana stain idi tomi pun ribilau tulung oko hadis akutsie maka di pun Allah Ta'ala nasompa ke atakku maka minta apa yang kamu minta aga memilau cuma ini ipaterui jadi baca nih ya kana budu ya kana stain dena to mangilau materu bami ini pu sompa ini to mi remilau tulung pada ko makana ni malakai angilau no makana dena to milau ipaterumi itu jadi pentingnya. Jadi usahakan iya na tu ampai bu angka yasa sampaja sunnah toba nang kamu yasa doa taubat to magi nang kasih sampajang apa iya ko sampajang mana salangsung iya ko pak doangan eme kamu pa iya na tu ampai ko katabir itawe pada metodo ko tanya lino nonroy pada ko tanya lino itay alemu suju masum pariolona po Allah Ta'ala yaitu ampai takbiratul ihram iya na lesan na pannawanawalinoy lesan na paringaralinoy po Allah Ta'ala maningaran singkaru ni katabere iya na tu tau makada mangolo ni lauripuan na angin no Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wasila ya kodeta matarubami baca Fatihah ya konadapi iya kana abudu idi impong sompah wa iya kana stain idi tomi pun rimilau tulung atau kan niati agak terbutuhkan atau kan niati koro yana tu nak ada guruta iya tu Fatihah si tongan na cek kosong cek kosong ya sangi cek kosong degagi sana lisariwi makiro jadi ya tu Fatihah tilau ni ya kong kala sabta tilau ya koro iya kana abudu wa iya kana stain idi mbugu sompa idi tomi po wonri min lau tulung atau kan nyati po angka je pacoba kana kai tapasawila sakwe tetap kan nyati aja mau tanana iya kana abudu iya kana stain balasa kakwe pasawila sakwe aja mo atau atina ini makiro Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin lepangi okoro angin lauki padong ngokoro dua tunrona ya kana abudu ya kana stain si bawa waladdallin sebelum mangami ilau ni rokok ki mapakaraja toko pole rokoe rabbi ghfirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini wa'fuanni agak sami Allah liman rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah atau pakai rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'du kayak kata pakai di tapal lagi rabbana lakal hamdu hamdan katsira mubarakatan thayyibah ini apa lagi? Iya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Maka dia imangi sami Allahu liman hamidah, maka dia makmunge Rabbana lakal hamd. Aja ditakada sami Allahu liman hamidah, makmunge maka dia itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Aja ditakada di sami Allahu liman hamidah. Imangi mi maka dia sami Allahu liman hamidah
kadaki di mamunge Rabbana lakal hamdu min aja tak kada tadi sami Allahu liman hamidah de imang ini iya mamunge de makadami Rabbana lakal hamdu min samawati min ardi mulasita min syai'in ba'du jadi aja tak mega tu makmu makada mang sami Allahu liman hamidah makada telena sami Allahu liman dena makada ni Rabbana lakal hamdu ya tu ampai ballaga de tu nak kada sami Allahu liman hamidah makada Rabbana lakal hamdu na sebab ia mematomi tu baca na makmunge ia mi koto masam pajaca di pakai sami Allahu liman hamidah napa to makada Rabbana lakal hamdu tabahan ni Pak ni kata salok kowe. Kemudian makana kau naik pakak kasa jadi papasangi ki joloi supaya tapahatongang makado iya ro koto mas sampajang magi di nade nama cening istilahnya madari pada ko makada bakitanga ki mas sampajang nasaba iya naronna yang enggak isam pajangi sebagai tujuan padahal alami ya jadi dosa itu dosa iya kotor rokok na kaje makada itu nabita iya komelo ilong mas sampajang umana nabita ro atana po Allah taala nalay po Allah taala dosana na pigaw iro na patada nyo ko salingkana si bokulun na ina tu ampai madari matana papinadingi kotame watu sampajangi iya koto pura na roko pura to suju na maringan na papinadingi hikmana na niya tu iya na tu tahu na betungan na batun itu sampajang ko manyaman ni nasa di maringan ni papinadina ko tamay pura ni mas sampajang iya na tama watu sampajangi na matana nasa di papinadina masumpa papinadina na rekode na jamay iya na pura na mas sampajang tap pamaringan nasa di papinadina ay nalolongan ni hikmah na to lolongan ni iya mikode papada-padamu ipurana si bawa dena eta sapa-sapa mu jolo tapi kana tukongkah iya nang kana makalicu selesai persoalan de wak kadaro makanja tapi angka suku itu demi gaga reke maka da suku tongang apa ya tu sampajange telu gaga melo ipadecengi paringerang baca si bawa kedo na de na mungkin makanja mana ipa suku iparingerang ya lupai kada senrakan itu denulai ina tatai hamako jadi dia na tu ampai ang kasampaja sunna ang kasikiri iya mana na rositongan na mapasuku ndo papatempele istilahnya jadi makanya pentingnya makada iya tu sampajange senia tujuan tak tania tujuan tak mas tania sampaja menjadi tujuan ala mia tu untuk capai tujuan ya na tunang kaya sampaja sunah hajak berarti pakai sampajangi untuk milodo aja mau sampaja bawah itu dari Nabi Zakaria wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajang pil mihrab ukilalanna mihrabna nailau dollo ripunna maka de wa huwa qaimun dena kada purana mas sampajang maka de ayae matangangi tatto mas sampajang wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajan Nabi Zakaria apa tahu mana itu Nabi Zakaria tahu mana bayinena paja ni halangan sudah menopause paja ni macarepa maka dai doktoro ewatiro dena na mungkin kana mu iko paja ni macarepa bainemu matoatoni wa huwa qaimun yusolli ukilalan na mihrab na tatto mas sampajang mangolo loripunna uina ukilalan na sampajan na mangilaw aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli puakku jadi nilaw meto rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan jadi nilaw meto rabbi habli min ladunka alenya po wija-wija iya makanja nilaw ni apa deka-deka anak naje bayine na paja ni macarepa na samanato nga ngahaya tapi sampajangin na napaki milaw do matangangi tatto mas sampaja nailawi rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a langsung aga jawaban na malaikat apa aku sampajan na nilaw panadat fuwal
wa qama yusalli fil mihrab annallaha yubassiruka bi Yahya. Coba gere puang Allah Ta'ala na janji ko anak Aroni itu asanna Yahya Nabi matangang masempajang dene saliwas sempajang apa ia nai saliwan na sampajang itu maragi-ragi ni tarima itu dena pada kuilalang ina iya na kuilalan na milau mutamaiwi ilalan na sampajang mu kuilalan na sampajang milau ina masih ha apa ia mematoro ala na lengi pung Allah Taala maka iya mu pake mangilau he kome ko masih iya mi ko saliwan na tu matunru toto manotu itu kere iya na tu ampai jadikan ini pasikola suju okwilalan na suju okwilalan na patehe ilauiha ilauki amacang ilauki apahangang ilauki tepa ilauki keberhasilan sujuki ilau manang yero nasaba unron na mimato mangilau tahu okwilala sempajang tapahangi apa yan tu namanya kata makutu masempajang nasaba di na pahangi kada iya je janji na po Allah Ta'ala he apa pura ni na paturus sininna ala pakakasae wadingi pake mangilau puasa wadingi pake mangilau haji wadi pake mangilau sakka ko to pura mapasu sakka wadi pake mangilau pasidake wadi pake mangilau ina daga caw iko sampajang ina toliasi ko sampajang pura ko masidak kamu mangilawat di say tarima pura ko mapasusak ka mangilawat di sah pura ko mapuasa ko mangilawat di sah tapi iya kanjana ina sampajah dega cawi sinin na paparentay na paturong yang pong Allah Ta'ala ina sampajangi hanonroy ina tu ampai nabita aja gimelo na jama ina masampajangi asana sampaja sunnah hajja Ake gimelo na pilo iya kong kagaga melo inno galung mistal pada di makada koto meno no galunge meki mapamula to makada de to gajero na wattu balao de to gan asam pajangi lalan na sampajangi sujuki podale halalamu ale nga patunju melo ka hama pamula sapai tapasalama po ilaw ni manre balawe aja tacene madareke maka sakka balawe loki masampaja tilawi itu tuluk ko mipitawe matan raduse nasa aga ja sakka balaw aga ja indo dareke nang katu sampaja jale ko pakaka sabun ri mangilawe kira jadi proposal sitonganna untuk hamba kepada Tuhannya adalah sholat. Itulah proposal yang paling cepat sampai. Itu. Jadi ini mani agama tilau. Dega wija-wija tilau ki angka nak tame mendaftar namelo ki ko lulus ilau per. Itu. Ilau. Angka lakai cai podangada ilau. Angka bayi neliwa kadona ilau per. Ya mana itu? Jadi asam pajangi angka waktu bicara nih angka waktu on ramas sempajang inak makanja lada yon rima sempajang untuk minta sesuatu kega pada saat sepertiga malam yana tu ampai sempajat tahajud siliangan sempajat sunnah ya namuduan rakami aja tak ada ruah parakanna de to apa ya ko nabita to ngameta curi mas sempajat tahajud wah madar dia napalatu suratul Baqarah sirakami de to paga-paga gai mango ko masampaja sirakang na palati dua geso talu geso sitanga itu penang kadi pak ya kong kamako capu jamaah nah kecuali monro memang itu jadi ilau ni yana tu nakala guru tah mode aja mau molada susai rumah kara aga na ubaca kega na surau baca baca di kega magampang kega manyama musa di makada ya toya ko kulu allahumo la ubaca hais itu iya naroh inna atayna iya naroh apa angkat tu surah-surah tertentu wasyamsi waduhaha wal laili iza yagazaha wal lail yaitu wasyamsi bawal lail ya ko pasikola ta suruh baca ya na melo labu matan nasoy ya na macallana suruh baca ya ro dua surah wasyamsi si bawal lail suruh baca ro dua magai ia kona baca wasyamsi itu ya lengi kecerdasan dari semua bidang dia nak cik di keahlian lah ia lengi kecerdasan dari segala bidang
ya to situ ko walail de to sinakan na ipetan nalino. Kung kataw may solangi wija-wijata may solangi te itu insyaallah dia na berhasil itu. Tapi melo pilabu matan na soe dibaca de nak kada tangaso de to nak kada ele iya mi ko melo itama mga ribie sakita mi na salawa na taw ko masige mapasalawa na ta baca niro napa ta baca kul a'udzu birabbil falak supaya de na kanaki guna-guna de na kana nu pakiri-kiri makaleliang kemudian kul a'udzu birabbin nas supaya aja na kanaki petan na taulino na solain kipetan na taulino na paujaki tayo magaki untuk terhindar dari situ. Tapi ia kota baca ya pae wasyamsi wal laili kulon subrabil falak kulon subrabil nas ya komelo ilabu matan nase makreto pandrita ia tu tawe dalena pada wa busyih. Apa ya? Jadi di mana? Amal kangiro terutama ko pasikola amal kangiro jadi itu diamalkan terus ayat ya pabu madariko mamotoro kana macawe na wate maka ada masalah ni tadi lipat bacai saya sambil di kendaraan itu membaca baca itu ya ko sampamu pipado nak maka ada sampamu pas latu kana pasalawat teh baca jolo ya, jadi itu penting. Jadi ya komeki ale dalle lino papada bosie we bosie istilahnya itu maka je we bosie dia na petu tu si tindro komeki ale dalle si todo makiro aja maka da mapetu lala pa si matana na pa siyang ka maka ta makada ga si je ipalaw na pa wadingan ka aja yero amalkan jadi anak-anakku yang masih sekolah amalkan itu. Jadi itu 4 surah hitunganna untuk menurunkan rezeki. Tapi ya ko wasyams itu hanya untuk kecerdasan segala bidang. Ya ko melu ya leng amacang dari semua penjuru. Istilahnya ahli bidang ini nisang itu. Amalkan itu. Jadi pelai ko na pelai tem kanja. Jadi ini 4 surah. Kemudian tapahanyo nak gangker to maka dia itu sampajangnya makitu gunana apa Nabi Zakaria na lagi manassa makada dena na macari pa bainena ina itarimai apa okui sampajangnya mengilau eta okui sampajangnya mengilau Maryam makoto ina okui sampajangnya mengilau ina tu ampai degaga Nabi na paturung na utus upong Allah Ta'ala Nabi na niya suro sangadina ina angka sampajannya angka manang apa ia memang turun ala untuk milau langsung ya jukum itu sampajangnya ia tu ampai sana sampajangnya itu sikiri si baca Quran sikiri na baca Quran napa dito ko sampaja de meto tu ga sampaja tau ma bicara lino kagak negaga padonga mana tu na sikiri ko padonga kang marisaliwam mo iya ko sampajang ina makanja iha upasang idi tau matampu meloki milau ya na tamadece maga ko sampajang itilaw ang ilaw ki lala sampajang DP gaga wija-wijata sampajang ita pake sampajang ya to tu na tembus na sampajang insyaallah na makamuti ga rupana makega 5 rupa sampaja perlu bawang liang sampaja sunah ang kami na rampe guruta dan saya pakai itu terus terang saya pakai cuma tidak rutin biasa kami sampaja sunah pakai sampaja perlu biasa jarang iya ko to suju pacapurang saya baca itu ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali Kupurani baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketelu di situ biasa saya berdoa kemudian baca ihdinas siratal mustaqim itu 7 kali. Jadi biasa saya minta itu supaya maga ibu iya ko angka aga-aga yoloi insyaallah na lengi patunjuk pong Allah Ta'ala maka dia makan jae dalam kondisi sesusah apapun insyaallah ada petunjuk engkah ya kongka susah yoloi tapangka pada kongka patunjuk maka iya pakai iya mulai iya roh jadi iya to na tu ipake na istilahnya kongka aga-aga madari sama kadoki pacapuran nama tu makuye iya tu na pake tau pandrita riolo na sibat tu kongka na pau dia itu maka biasa-biasa je
de to tan de nang kana sikolara de nang kana pesantren tapi ia kong kana pawina si betuha ia tu na pake pak donga ngakoti pak guru nang ilawi ihdinas siratal mustaqim ilawi ia kok kapitu nu baca yero napa ko tokong magay lai pialeko anu petunjuk maka dia kong ka aga-aga menghadapi ada kesimpulan maka dah makui matu ia na tu biasa na maka dah matarang itimun na tau matoi rio loh agi na po nakada makotongan sebenarnya di situ ya jinat tokam ia lemeto petunjuk dari dalam hatinya tu maka dah makui ya. Nah, itu napa guru atau pandeta termasuk guru tak Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani guru sekumpul Martapura itu mengajarkan itu. Jadi ia mikoto masa sampaja sunnah makanya ipake sampaja sunnah. Jadi kita minta. Jadi sini nih jama-jama no, istilahnya ia ko tak buka ni ronaleni patunjuk pong Allah Taala makoro edena atau istihara kong kami pigau. Biasa dena to pake makana magaro na saba ang kami to na macam ningo koti makana de. Iya memato makanja. Ang kami matona. Ang kagagame na pamulay makana bismillah. Yakin na. Nah, yan tu biasa nakada. Be ko padangka makada aja molli ko dena tarala. Itu ang kana makoro aja mutanang iko de mudupai ya mana na to na saba na to kami to ni hati makar de jaji na makar mati po Allah Taala o ko ka kapamasa na taku monro ya ko nakapa ngaci dia taku madece nga betul kan ya ko muka pamasa makar salama insyaallah salama ya tu tapi si betu pisi bawa ya ro patunju o ko ni ma monro tapi ini butuh diamalkan ya ko cicam yang kedua mi aide itu butuh istiqamah pandanungan apalagi di tomatoku macocoy na to apa ya tu ko macocoy ni tahu tak tambal lalang itu dia na tambal lo saliwang pakite mamula kabur na sabay suruh paki mata batin na paring kalinge mamula no na sabay disuruh lebih banyak mendengarkan kata hatinya pakulengi lebih noi turun ni pakulengi supaya lebih banyak bersandar kepada Allah makitu sitongan na aja na pedelo na sakma aja na kamata mako si jana bute magia na kadina iya gagay engkau waktu na tapake engkau waktu na lebih banyak menggunakan mata batin engka palai ko patapulo ni umuro na teto pa itu umuro pitungas tegere pitumpulang itampu na nanae syukurat tawe 7 bulanan asanna tahu pitung ngaso jajin na tawe iya kekai iya kode na sampa tambai pitung ngaso 10 pa iya kode mo pa na sampa tambai si pitung ngaso 20 sidi pitu taung umuru na nana isuri mas sampaja magi na pitu mana magi na pitu pitung pulang magi na din na ternyata pitumpulan na iwarungang ruh na ko kilala na watan endo siya kape patampulang malam ke 100 to malam ke 4 bulan to malam ke 120 na ternyata pitumpulan ruh na padahal ya komeloy makada iyalen ni ruh anana iwarungan ni ruh kedo niya to nana kilala na watan endo na kapatampulang umuruna made na ko syukura tawe mana nak ko patampulan na magi na ko pitun na magi na ko pitun na ternyata ulah kelahiran nya ro pitu aserapi itu kere magi na ko pitu itu kere langi pitu susung tanah pitu lapito matawa pa ite akapitu to macenne masai tawe akapitu to suju itawe pitu to na patagesa 2 pala 5 diulu 2 tu 2 aje pitu rakaat na sampajannya 10 pitung kato pitu lalanar itu kan magi na pitu yan itu ampe to motot tariolo yan ang kadinang kanomoro na pitu-pitu tapanalin do dui nasawa de nasalay ka angka na di kusimai de nasalay ka di kong kamu ya manasa ni itu kan itu pelajaran angka 7 itu istimewa Pak Allah memilih napili po Allah Taala law reke nga kiga tapakanya kitolin na kumiki pa disagangi pitung ngaso jajin na nana ke kayu ya kode na sampa tambay pitung ngaso kode mo pa na sampa tambay si pitung ngaso berarti 20 sidi pitu taong umuro na sore mas sampajang
gang ke 10 tahun barasa ikut ke 10 tahun dia nasampajang karena menghadapi 14 tahun 7 tahun kedua apa ia nangka anak dia nasampajang ngoko 10 tahun gang ke 20 si di maraji masampajang ia na demo pasame mangoko total dutong ngelatu 10 na ia to na 10 tahun latu 10 panas sampajang makanya sampajana de na mangkimu 47 masampajang latu 20 si di makotiha itu pendidikan. Kemudian pitu tahun umurun anak patame masih sekolah SD gitu. Pitu tahun umurun tame SMP, pitu tahun umurun tame SMA, pitu tahun tame makuliah. Itu 7 tahun 10 tahun ditambah pitu berarti 20 si di tahun makuliah niat 20 si di tahun tambah pitu tahun berarti 22 tahun suruh lali mak bayi ko tu koroni ya nade nak bayi ko tu man rasai suruh mak bene 22 tahun makanya Nabi menikah di umur 25 itu sebenarnya petunjuk 21, 22, 23, 24 ya lekko jadah sampai 25 tapi aja naliwangi 22 apa ya naliwangi 22 napa ko mak baine mamula itu makutu mamula itu cia mak baine mamula nino ya tu keinginan nah madaryo ko tu pitu tong joka man rasa itu maginan rasa walengi contoh iya ko 22 tahun 22 tahun nak baine siap tahu anak nama tu napa masih sekolah pitu tahun tu napa di masih sekolah nana napa kelas di SD 30 ni tahun umur 6 lebih ini 40 tahun jadi tame sema nana 50 ni tahun dena nulle ambona napa me ya saparang anak nama-nama igare itu sudah diatur iko kalau le aja monro pentingnya iya na tu ampai magi na pitu sih balengi contoh 20 sidi tambah pitu 20 iya ko 20 oko ni tirita tahu tambah gare pitu iya ko 20 tambah pitu berarti 30 siagaro 35 iya ko tu 35 suruh di masa padale suruh ni berusaha ko tu nasabao ko ni tu tak buka malomo pintu dale ko ti bukarang iya na 35 tambah pitu tahun na de na sogi de na made cengoko tu de na me 7 polena damu makaman itu namate itulah orang yang sudah ditakdirkan sederhana kehidupannya seperti itu ya na tu nakada Allah tetapkan orang yang senang ataupun tidak ukitu rita iya na yawana patapule talu na sogi berarti madece tu layase madece pakalinonna tapi iya ko makomi keadaan na tiyawana patapulo aja na takalicua makareso apa makomi matoman itu jalan-jalan materu ya tu itu sudah dipelajari ulama Hukum itu yita. Makanya dia tu gak tahu sogi malolo. Engkau tu tahu kada sogi malolo. Memang hukum itu produktif nah. Ya nada api ni petapulo talu tola yase na nada nama deceng. Maka dia tu pandrite. Ia kalau ko sompa anawan-awan no rewa. Mau tambah si pitu tahu rewa no. Aja namo ko kampung nanti masapa. Rewa no pasi sumpung silaturahmimu. Si keluargamu. Sapa manang pakanjak silaturahmimu. Nasaba umuru eman itu mulalu. Makiro, jadi sempatkan diri dengan keluarga. Makanya banyak ulama di umur 40 dia tinggal di pondok. Sudah turun. Jadi dia nama cene. Oko di pondok membina anak-anak, membina anak-anaknya dengan keluarganya. Jadi onro masa padale yawana patapule layawa. Ya naliwangnya tu layase mulo sompa rewa ko. Angka apa tahu lo sompa pak doro ni nadi mau penarewa. Nasab biji iyama ini maku matoman itu. Itu pahangi. Itu dihitung dalam ilmu hikmah. Ulama memang sudah hitung itu. Nah, keadaan itu pak. Kita perhatikan nih gare. Sininna isana kampungnya angka kohe pasetangangnya. Taparese gare. Tau makadoye yawana seko umuruna nama deceng mendre tu ite gare ya se nangi rola yase itu 5 komen itu
Namun karena ia tu nama dari kata maka dawe manu je Pak Ustaz pura si je manya-manya masa ding ka malo-malo modal emang tetap tak salah sih mako memang de memang tu nu leliwang itu aja namu saparang ni pura garisi memang tu ni maka nama kitu terpahami ini tu ampai sedekah pun sedekah itu pada saat di usia muda usahakan kita itu na amal kami mani pakan jaki memang amalanna pas sidak kesubuna aja rutinkan dilihat di situ keadaannya sebab angka hadis satu jelaskan itu tadi saya keniru tadi saya kisah tama nih Maliwan nih Dena Depa Maliwan nih Bu makanya saya wasiatkan kembali lagi ya rona sampajange Bu sitongan kan iya bahasa nama koko Fatihah jadi itu suratul Fatihah Bu sitongan cek kosong tidak ada isinya istilahnya cek kosong agak metagorang nih ini mani angka nata melolo masikola tilawi baraka na bacangi Fatihah angka andre melo yandre ilawi baraka ni bacangi Fatihah maka nama magi-magi andre na baraka ipo ang Allah Ta'ala al-Fatihah bacangi Fatihah yan na riyasan ibarakaki andre na makiro jadi iya mo tu Fatihah itu luar biasa nasaba iya meto tu Fatihah indo na memato kita umul kitab asana indo nah baka kata pandita maka da isa na korangi angka manamu ku Fatihah iya ro Fatihah isa na ko Fatihah isa na korangi angka ko bismillah isa na bismillah angka yo ko bah bayro magi nang katepi sidi okiro monro maka da manang kaisa na korangi okoro sederhananya begini angka ga alipu angka ga ba angka ga sa na rekodega titi kadang kata ya kong kata memang gambar tetap diawali dari titik podoko pititi nagatan na jaji makanya semua tulisan berasal dari titik itu kena tu nak kada iya tu korangnya lapalangi okomita tina bae mapamula itu tetai itu kare angka ga huruf ba angka ga sa angka ga ja ko diga teti nonro ya tu nak kada sinin na isa na korangnya podoko isi dia teti iya matoto nak kata pandri ya kokui bae tu teti daga maknana nang kemundiawa menguluyase dia bahasir malah sulki matu kiro saya kira ia no pangolongan nge magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala sebagai kesimpulan maka da ia ro sampajange Bu tala lalu ipakakasa untuk aga kebutuhan ta aga tamelo taharapkan ia kunadapi waktu na masusaki tatogang isampajange ina uki sampajange mangilaw nalengi lalap pong Allah Ta'ala masagena nasaba ia mematotu ala na paturungan untuk masipak bicara langsung si bawa alena dega aga nabita hadere bimbingi tapi ajarannya ada tapi Nabi sudah contohkan maka dia ko sampaja mu pake edenang kana salai kupumu tatka na tarima dalam rimu pomu nareko ko sampajangi mangilaw itulah pentingnya sebenarnya tidak menggunakan salat ibu-ibu angka peristiwa terjadi gara-gara indra kasih mengakhiri hidup makometi angka tu kekurangan atau kasia-sia Pak matandre siri ia tu tahu kasia-sia tahu memperi matandre siri istilahnya na tampu padina sehingga kodenu lempawai nalabira mengakhiri hidup makiro ia upu tahu sogi minra nasade kan begitu pada lihat tu tahu makanya ada masak makoro de ang kami matutu idi tahu makada matandre siri dena melo na rekongka anu makaleleang tidak mampu menghadapi itu jadi mega tu tahu kasih si masiri mangilau ope tu lima galae milau ai de to na somalada manu tahu patu memang diurak maluna itu nasa gota ya kong katau de na mangilang-ilau tapi marat jiri tapakalinon na tabantu masiri tu kasih mapala yo pe tu magala lo mapala man ole nga anu mole nga che de anu mai magala mu ya tu de to na tu malada maselang iya tu tau de na mate tu masiri lo mangilau de na melo mapitangi kekurangan na orang seperti itu butuh dibantu makanya dalam Islam itu angka tu tau mangilau angka de nangilau dan yang paling parah yang tidak meminta yo pe tu to 5 kibu surat kataranga kurang mampu ai makai itu yang kasih bantu kasih silapo ko kantor desa itu jadi ini penting saya kira cukup sekian akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh